Nova RS danas piše i kako je gospodin Dačić zahvalio se nekim javnim ličnostima koje su mu pružile podršku i na toj listi se nalaze Nenad Jezdić, Lazar Ristovski. Ovdje piše da je gospodin Dačić posebnu poruku dobio od Mikija Manojlovića. Sad, ostala imena: Ivana Žigon, Vera Čukić, Radoš Bajić, Ivana Mihić, porodicama Bate Živojinovića i Radmile Živković. Ovo mi već nije jasno. Ja koliko znam, sin Bate Živojinovića, mislim da se zove Milko, je neko vrijeme bio van Srbije. Mislim, bio je u bjegstvu od pravosuđa zbog, ne znam tačno zbog čega, ali i on se posle vratio. Malo mi je čudno sada da on ministru slao podršku, a ministar mu se na tome zahvaljuje. Šta mislite, ima li tu nešto u pozadini? A što se tiče Radmile Živković, to mi tek nije jasno, jer sjećate se Radmile Živković i njenog gostovanja na Pinku. Šta je ona rekla za reality? Izgleda da njena porodica drugačije misli. Ali na ovom spisku se dalje nalaze Lazar Ristovski, Jelena Gavrilović, Milan Vasić, onaj glumac i pjevač, Rastko Jovanović, operske legende Jadranka Jovanović, Oliver Njego, Ljubica Vranješ, Nataša Tasić, Knežević, kao i društvenom aktivisti Igoru Juriću. Gospodin Jurić nikada nije otkrio ono što je najavio kada je bila ona afera oko Palme. Također se zahvalio i prvom u naslednoj liniji Karađorđevića, njegovom dugogodišnjem drugu Aleksandru. Da li je samo mene malo čudno da predsjednik stranke koja važi za ljevičarsku zahvaljuje se jednom monarhu? Hvala gospodinu Dačiću što nam je poslao poruku. Ko mu se zahvaljivao od ovih javnih ličnosti, ali zamislite kako se oni sada osjećaju. Vjerovatno da im je mnogo drago što je objavljen ovaj spisak i da se dobro osjećaju. Kako bi se vi osjećali?